Ya, bocor ini kami mankam protokol kami. Pertama-tama Bu jurus katakan man Tuhan Ijago kita baci pulung di tengah-tengah los kutanta pernantin si Malamenda MK Ibas berarti tedah kerja tahun sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jadi sini amati kami kamkerina tamu undangan kami Polsek Bagai KP Koramil Ibas Kecamatan Nari. Selamat datang nih kami Manbalu. Sini amati kami kam pemerintahan Desa Bernantin, BPD bagai tokoh masyarakat. Selamat datang nih kami Manbalu. Ibas kerhendu tuhu nambahi kriah nukur man kami. Bagai KP kam kerina keluarga kami masyarakat Bernantin nenda Ijago kita baci radura sepulung ibasingan nenda Ijena ning kami panitia entah lid jadai kekurangan sinibahan kami ibas pengalo-ngalo kami ibas kerhendu sienda minta maaf kami Manbalu. Makaning kami tetaplah kari kita siajar-ajaran gelah kai serencanakan kita ibas berngisi sendah baci terlaksana alu penghuli jenari bujur ning kami menkam kerina donatur kami ija enggo kami nampati kami panitia ibas ngelik kendana guna terlaksanana gendang guru aron bas berngisi sendah. Jenari bujurkan ning kami mankam kerina masyarakat Bernantin baik kam sitaling i Bernantin nenda bagi KP kawan Jahe sekitarna Medan sekitarna Pekanbaru sekitarna bagi KP kam sitaling i Pulau Jawa sekitarna ija arah kini ersadan arihta enggo kam kerina nampati kami panitia guna ngelik kendana ibas berngisi sendah sienda pembue ikatakan kami bujur Manbalu kerina jenari secara khusus ikatakan kami kambue bujur Manbalu keluarga kami singgo nampati kami panitia ibas pepulung dana si kawan Jahe bagi KP kam keluarga kami si Medan singgo nampati kami panitia ibas pepulung dana bagi KP kam keluarga kami si Jakarta ibas seda kerina pengarapan kami panitia maka kampe tetaplah ipas Tuhan arah kini latihan duet malar pasu Tuhan ikut tengah-tengah jabudu lancar usaha sidalan kendu sukses kam ibas pekerjaan du bagaimana kami. Jadi untuk mempersingkat waktu sambut dulu lagi salam ibas kami nari panitia menjuah-juah Manbanta Krina menjuah-juah merdeka.